Ka Vivo kala launch sa kana ka wega pun temajong ka kata kedeka Vivo X200T. Kini ki X series jong kana ka Vivo M kide ki balak benanam bah hagal yang ka kamera. Namar bagi kam fokus ya ka kamera jong ki. Handre ngam tip haga e kanong rim kila launch ya kana ka pun. Namar haga jing sisa M kana ka pun kadang hap haga tu ka X200 series. Kabami nadu usnem arja robusau ubna Oktober. Haga naga X200 series M ki kentup hadu lai satu lagi sub model jong ka. Kabanangkong katuka X200 ke base model jongka nangta katuka X200 FE nangta katuka X200 Pro bat katuka X200 Ultra Henry ha katuka X200 Ultra ki klaim launch hapo India ki launch tang hapo China teh hadin baki la launch kan nepan menta la long South li bat kene hapo India kan ke X200 ke base model ke X200 FE bat katuka X200 Pro plus bat kene ke X200T la long South li telah dapat confuse ya ke kerdan jongkina ki pun em pila ban yu hang ne kabah hapo nakine baro em kade katuka X200 FE karena ke kamduna kendiat kedor bat ke kam telot ru kendiat kabah kam klan ya kena ke X200 FE kade kena ke batemai ke X200T Handre kena ke batemai bat katuka base model jongka M katuka X200 kim daya per kita ki features jongka lane ke jingklan jongki Handre kabah kam klan cucu pat yakine kade katuka X200 Pro katopat ke X200 Ultra kade ke balong top nakine baro Handre kato ki klaim launch hapo India ki launch tang hapo China ngamti balik ki launch ya kene mentau arjar penru habala don katuka X300 series mo the anyways hagana video ngan bertai ya ki details jong kena ke X200T kabah kidang silap launch temai tekat ba pidang yapin singa banyon ya katuka like bat katuka hype jong pi hagana video namar kajing I like jong pi bat katuka hype jong pi am kan nyarap ya ke YouTube algorithm ban singa tu ba pidon interest kum kini kijak video tekum ta haman ba ngapelat video temai am ka YouTube kan sa suggest pi lane kan pen I ha katuka YouTube homepage jong pi tekata kan pensuk sibun ya pi ban yoi ya ki video temai hagana ke channel telah da pide pat ki ba temai hagana ke channel pila ban subscribe ya kana ke channel ba pin yo ya ki notification jong ki video temai jong kana ke channel tehang ne nginyepit no shwa ya ke design bat ke build jong kana ke pun ka design jong ka ta kalong kumbalong kitu kibe kiba hakane ka juga series namar hakane ke Vivo M hagitu ki X series jong ka kaju penek ya ke toga design ke toga kamera jong ka kamtam ha ke toga kamera modul jong ka ba kalong rounded lane kalong pelon ke toga kamera modul jong ka pada pedeng nang to kadon ya ke toga Zeiss branding ngalak ju yaitu lak bun sin menta syapang kenaga Zeiss tekitu ki baju pet regular ya kenaga channel jonga kila ya tip try ya kenaga Zeiss tekum ta ya kitu ki baju one page teng teng persyang ban one page regular kenang ba pinyo sibun ki jing batai ha kenaga channel ki ban yarap ban improve susu ya ki knowledge jong pi ki bayade bat ki phone tementa habaya pai biang haga design jong ketuga kamera jongka kidon sibun na pedeng jongi ki bom internet ya kenaga kamera design jongka te saya komen hang nahrum pi internet nem ya kenaga kamera design jongka Tahaka build jong kapat kana kapun kila sinada ki metal lana ki aluminium body bat haka bag jong kapat ki sinada kita ki fiberglass bat ki long matte finish lana ka don ya kita ki texture tahaka thickness na ka jing ruben jong ka kana kapun kapoy kumbah niaw point kendai lana pra bat haka jing kia jong kapat lana ka weight jong ka kapoy ars pa 100 gram haki sim card ka support dagi dual nano sim card bat ka support ru ya kata ka eSIM card haka IP rating ka support daga IP68 bat ka 69 kamut kala long ka water resistance teban unlock ya kana kapun ki ada ka under display fingerprint da kata ka ultrasonic sensor haki colors jang kapat ka don arteli kabanang kong kata ka si sign lailang ka ba arpat ka stellar blank teman tapat ini poi haka display jang ka kajing he ka display jang kana kapun kalong 0.0 inci da kata ka 1.5K flat AMOLED display ki klaim ada kata ka LTPO display haka ta ka benta kila le cost cutting ki klaim ada kata ka LTPO display nang ta kata ka 10 bit ka HDR10 plus ka 100% DCI-P3 ru kala yo haka refresh rate ki ada ka 6 Hz nang ta haka brightness pat ki hadu 100 nits kata ka HBM bad hadu 1000 nits pat kata ka peak brightness jongka bat kana ka display jongka kala yo ru ya ki katu kan netili kita ki certification ki bayade bat kita ki eye comfort lane ka bayade bat ka jing penduna ya ka jing tight kloy jong ki kman ban page haka naga display jongka ta hakitu ki bezel jongka ru kitu ki benta bayong katu display jongka ru kila rit bha menta ki sngita ki phone rem dor kila long kumne hi kila penrit bha ya kitu ki bezel ban ilong clean haga por ba page media lane page video tenang ta ban yada ya kana display jongka kila ada kata ka scotch sensation core kana display jongka ru kala biang hi hendrai kendiat kila le cost cutting bagi klaim ada kata ka LTPO display kumbagi ju ai haki phone rem dor tementang ini poi ha chipset lana processor kila ai kana ka phone kata da MediaTek Dimensity 9400 plus bat lain nanometer kisnaya u
Une prosesor udah top model prosesor naga MediaTek. Ubami house name arjar besar. Handai menta la don ubah kam temai bat ubah kam klan cucu. Uta udah Dimensity 9500. Ubah kila pendon kam hakatoga X300 series. Lada shia compare ya une ubah kila hakanaga pun. Te une unyar kat bat uto Snapdragon 8 Gen 5 ubah temai. Te haka antutu skor une prosesor uyok kumba ar million tam bat la kenjok ru syaka lai million. Karena ke series M kumba pitip bakal benanam hakal yang ke kamera. Tekum ta kaneru kalong kumjuhi ki kam fokus ya ka kamera jongka. Handre wala kataru haki games kum ka BGMI ka Call of Duty Mobile kala support daka sispa RPU FPS. Namar uto prosesor bala ai hakana ke phone la long ubaklan. Ta haki software part kana ke phone ki ada ka Android 16 bad uta Origin OS 6. Sans nem kin aya kata ka OS update bad hadu news nempat kin aya ka security update. Te haki AI features ru kadon kumbaki don haki to kibeki model jongka. Temen tapan ini poi haga rambat ka storage jongka. Karena kepun kadon art lagi rambat ki storage variant. Kabanang kong ki ada ka RGB ka rambat arspa santun GB ka storage. Kaba ar ki ada ka RGB ka rambat sanspa ka RGB ka storage. Kajar ram ki lah kana kepun kata daga LPDDR5X Ultra bat kajar storage pat ki ada ka UFS 4.1. Hakana galiang tekila ada ki baklan mo daki batamai ki jat rambat ki jat storage. Temen tapan ini poi haka main kata kade ya ka kamera jongka. Karena kepun kadon light lagi kamera jongka nadin. Kabanang kong ki ada ke 1 megapixel ke primary kamera bat kelak support ru ya ka OIS. Haka sensor kila ada ke Sony IMX 921. Bat haki video kelak support da ke 4K 60 fps. Nang ta haka to ke kamera ke baru kila ada ke 1 megapixel kata ke ultra wide kamera. Haka sensor jong ke nepat ki ada ke Samsung JN1. Nang ta haka to ke kamera ke balaru kila ada ke juhi da ke 1 megapixel kata ke telephoto kamera. Bat kelak support ru ya kata ke OIS. Haka sensor kila ada ke Sony IMX 882. Lengba kana ke telephoto kamera lak ban zoom hadu 3x da kata ke optical zoom. Bat hadu 100x bat lak ban zoom da kita ki digital zoom. Dan namar baki lak partnership bat ke Zeiss M tekidon ki option ki ba phila ban apply hakapor basion dur ki ban pen internet ya ki colors bat ki detail jong ki dur. Tenang ta haka front kamera jong kapat kila ada ka live ar megapixel bat haka neru kala support da ka 4K 60 fps. Ka kamera jong kene tekam dai per bat ke kamera jong ketoga base model jong ka ketoga X200. Kabiang hi hagi to ki features jong ka handre har real life pat kumno ka perform ya kata 4 lak ban yatu. Namar like no nagi to ki channel bayo sponsor 4 don kiri pajba ki bala yo ban bat ya kana pun. Namar kasngi bakin di pajba kan long haka light rig jong uneu benai ban wan benai Februari. Ya kita pat ki channel ki bala yok ban bat ya kana kapun ki de ki bala sponsor. Ya kita tengam da isyania namar kampun sin kimji ya thu hak ya ka jingduna jongki. Teman-teman ini poi hau bateri jongka. Bateri jong kana kapun kila ada 1000 arspa mAh. Bat hau charger pat ki ada kendai P1. Nang ta kana kapun kala support ru ya kata ka wireless charging daga sau P1. Kat baha auto USB port pat kila ada USB 2.0. Hangnya te kila lek kos keting biang ki klaim ada auto version batamai auto 3.2. Ta kiwe pat ki features jangka kana gapun kadon kumba khanru teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 7, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4, WiR blaster udon ka NFC ru kadon. Nang ta haki mic ru ki don arteli, nang ta haki speaker ru ki ada ki dual stereo speaker. Bat barok ki sensor badon kam kila download. Teman-teman ini poi haka main mah kata ya kador jangka. Kador tra jong kana gapun ka poi hadu san kendai jar kendai spa kendai ripe jar mah kata ya katu ke base variant jangka ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage. Handre leng bagi bang offer pat kan yok discount hadu san hajar kata kemut kan poi kumba san pusan hajar. Bat ya katu ka top variant jangka pat katu ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage kan poi hadu rip kendai hajar kendai spa kendai. Handre leng bagi bang offer kan yok discount hadu san hajar kamut kan poi kumba ribusan hajar. Temen ta phila yosnya ya ki features jong kana gapun bat kador jongka. Kador jongka ta kala kamrem mo kumba pitip bala ki dor lut ki pun temai kamtam ha ki pun rem dor. Bale nga ong kala kamrem namar ki don ki features ki bakala le cost cutting. Kum ha ka display jongka ki klaim ai da kata ka LTPO display. Nang ta ha auto USB port ru ki atang da auto barim USB 2.0. Ka kamera jongka pat teka biang hi lada bisnya kot bor ban thiet ha ka dor. Ngasu pun mi kana video namar kum utek channel kade ka kamram jonga ban ai ya ki updates lagi de ki barem ne ki batat ru. Handre yangi ki bom kot bor ban thiet ru kalong pat kum ka knowledge ban tip ya ki jinglong jong ki ne ki phun rem dor. Tenganget lengba kana video jonga kan ajim ta ya phi sibun ban singa thu ya ki features jong kana ka phun. Tengin nyem ha ka we pat ka video jonga kuble sibun.